Mabuyani munjani zina langu ndinovesuthu. Salibonani moli yeZimbabwe, ngiyalibingelela njalo kulolu hlelo lwanamhlanje. Igama lami nguNovesuthu Macho. Okay, please subscribe to the channel, comment, like and share. Okay, ithi siqalise kwi-confession yethu esibila elangeni lanamhla. Hi Macho, bengicela ungipostele indaba yami ye-hidden identity. Igama lami uzangithi nguMathi Baba Reggie. Mina ngakhulela koBulawayo. Izinhlupho zami zaziziningi okwayenza ukuthi ngibe ngumuntu othanda amasowe kakhulu. Ngaqala ukuhamba emasowe amaningi okwayenza ukuthi ngifise ukuthi lami ngelinye ilanga ngibe umprofita omkhulu. I became so obsessed ngesiprofita to an extent ukuthi ngagcina sengifuna lami ukuvula elami isowe. Ansoke ngikhulume ukuthi lingaphi isowe lami ngoba abaningi bayalazi. Ngathi ngivulile isowe ngangingela umoya wokuprofita njengomuntu wayengela moya wokuprofita. Ngangiphonga ucabangela ukuthi ngingathini ngoba ngumuntu owayekwazi ngesiprofita. So ngasithi umuntu maye ngabuya ngicabangela ukuthi inkinga yakhe ingaba iyini. Kwezinye izikhathi ngangicabangela okuyikho, kwezinye izikhathi ngangikhuluma amanga ngoba vele ayengamanga, wabehleka. Babekhona abanye amaprofita esowe lami, bona babesenza okweqiniso. So abantu babebuya kodwa babengabuyi ngobuningi. Mina ngamfuna isowe lami ukuthi ligcwale. Plus mina ngamfuna futhi ukuthi ngibekwazi lami ukuprofita njengoba ngiyimi owayemnikazi wesowe. So ngacabanga indlela yami, ngabe ngisithi ngcono ngihambe eMozambique ukuyathwala. Iqiniso ukuthi ngangingakwazi ukuthi ngiye ngaphi ngoba abantu bonke ngangibabuza babengantsheli ukuthi uhamba ngaphi. So mina ngabona ukuthi long process, ngabe ngisithi ukuthi ngikhathe iprocess short, ithi ngihambe mina eMozambique ngizobona khona. So ngagada ibhasi, ngiphakathi kwebhasi ngaqalisa ukubuza omunye abantu. Ngabe ngihlangana lomunye ubaba wayesithi la uye eMozambique. Inhlanhla yami ngabe ngithola ubaba nalo la wayesithi la uye eMozambique, ufuna ukuyalungisisa izinto zakhe azihambe. So nguye engabambana laye, sabe sihamba sonke. Safika emaguswini phansi komhlaba, emachokochokweni. Safika inyawo zingasakwanisi lokuhamba. Inyanga yahle yasithwala ebusuku. Yahle yaqalisa ukusigeza ngemithi ubusuku bona lobo. Sathatha 3 days siphekwa ngemithi eminingi, eminye imithi sidliswa. Ngelanga lesi4 inyanga yathi singene eguswini siyebamba inyamazana esizohlangana layo sibuye layo. Mina ngabamba inyoka, omunye wami wabebamba ixoxo. Sabuyela njalo saphiwa eminye imithi. Into eyamangalisayo ukuthi mina ngiyesaba inyoka, kodwa ngendaba yemithi le sasiyiphiwe, mina ngafika ngabamba inyoka leyana ngayithwala ngahamba la. Yayinkulu inyoka yena le, ngayithwala ngahamba la ekukhululwana. Ngendaba yokuthi sasiphekwe yimithi, that is why sasilezibindi zona lezo sokuthi sibambe izinyamazana zona lezo. Ngathola leyo nyoka ngahamba la ukukhulu, ngafika ukhulu wabe ikhulu inyanga. Inyoka lana yayithatha wayibeka emsameni wakhe. Wangipha inyoka encane, it looked like a worm. Wangipha le mithi eyokuthi ngifake, wantshela lama instructions. Fast forward, it's been 3 years lokho ngathwalayo. Ngiyaprofita okuzwayo kodwa akula solution. Ungafika esoweni lami ngiyakuprofita ngutshele konke, kodwa isolution to your problem angikwanisi ukukupha ngoba mina ngisebenzisa imithi. Esowe kuyagcwala okungayenziyo. Abantu abaningi abakwazi ukuthi kule nyoka ehlalayo khonapho esowe yiyo engilethelayo abantu, yiyo engilethela imali eningi. Imali engilayo iningi kakhulu. Umfanzi wami wayenza ama miscarriages angu 6 in the period of
2 years lokhu ngamthathayo. Inyoka idla abantwana bami, izihlobo ziyaphela ngoba ngaphiwa icalabash efanele ihlale inegazi. So izihlobo ziyafa zibulawa inyoka leyi. Ngicela usizo muli yeZimbabwe. I need help muli yeZimbabwe. Ngoba akusachazi lokho. Imota ngilazo, izindlu ngilazo. Angila abantwana. Izihlobo ziyaphela. Akusachazi lokho. Kwaqala kusachaza eqaleni kodwa okwamanje nxa ngibona abanye abobaba lezingane zabo, lami ngiyafisa ukuthi ngabe ngilengane. Lami ngiyafisa ukuthi ngabe ngilemuli yami. Kodwa akusela nto engayenza kathesi. Sengicela ukusizo inyanga kumbe improfita ozongisiza abeqiniso ngoba abanengi bakhona ngabamanga. Ngicela abeqiniso abazongisiza destroyele izinto zona lezo ngoba ngathi ngizama ukubuyela eMozambique kukhulu inyanga. Yantshela ngathi akusela reverse. Lokho akuqalayo akusela reverse. Kufanele uhlale lakho until ilanga inyoka yena le ezodla wena. So mina ngiyesaba, angifuni ukufa. Ngiyazi ukuthi ngiyabulela izihlobo eziningi kodwa ngiyesaba, angifuni ukufa. Ngifuna lami ukuphila, ngifuna ukuba lami lemuli. Angisela ndaba lenothwena le noma ingazipheli, angisela ndaba lakho. Sengifuna ukuziphilela i-normal life njengabanye bonke. Ngicela usizo muli yeZimbabwe. Okay guys, yiyo ke i-confession esuke kuMatsibaba, uMatsibaba okobulawayo. So uMatsibaba uthi ucela usizo muli yeZimbabwe, wahamba wayathwala eMozambique ngendaba yokufuna ukuqinisa isowe lakhe lokuthi ebe lendumela yesiprofita. So guys, please normalizani ukuzikhulekela. Ukuzikhulekela yo the key to ama problems ethu. Andobona ukuthi uzohamba yetshelwa konke from A to Z kodwa uthola ukuthi akula solution. Kodwa wena uyabulokhu usithi uMatsibaba lwami uyabona. Ngendaba yokuthi uyabona then wena usuzitshela ukuthi hayi solution uzoyithola kanti akula solution. Wazothumela ke enye message wathi into eyenza ukuthi ebe le mali ukuthi uyabethatha inhlanhla zabantu. The moment wena uhamba khona ngale ngabona ukuthi ulenhlanhla emali, inyoka lani iyathatha inhlanhla yakho. So wena izinto zakho zabe zilokho ezicontinue zinganjani zingawuhambeli. Yona inyoka lani iyathatha inhlanhla yakho. Yena sesebenzisa inhlanhla yakho yesimlethela imali. So wena is basically uma uhamba eswe lakhe uhamba usiyathatha ama problems, more problems. Yikho kukhona. So guys, let's normalize ukuthi sikhuleke sithandaze. Ma ungumuntu wamadlozi normalize ukuhamba usiyathethela ucela emadlozini akho. Angithi siyekele indaba zokuthanda ukuhamba especially emasowe. Cabangani lapha amasowe akhona labe lihamba wena ungakwazi ukuthi kunenyoka, yabona. Yabo ungakwazi ukuthi kunenyoka emasowe khona apho uyabu busy lokho uhamba usiyasizwa khona ngale. Ubhizi usiyathi wena usithi ngifuna ukuthi usolve iproblem kanti ke wena uyabuzilethela enye problem kuwe. So guys, let's normalize ukukhuleka. Thatha iBhayibheli lakho ukhuleke, uguqe phansi ngamadolo akho ukhuleke uNkulunkulu wakho yena owakudalayo. Ngoba abantu these days sebenomona, sebehamba besiyathwala izinto ezingayenziyo. Befuna izinto zalumhlaba. Antu yabona kathi ubhuti wethu lo usesithi ukuthi izinto lezi akasazifuni. Thina ngoba sabe simpone drive imoto yakhe sabe sithi hayi lami ngiyafisa ukuba le moto le kanti imoto ena leyo yena akalamthabo. Akalamthabo. Let's normalize ukusuthiseka ngezinto esinazo. Ngiyabonga guys. Comment, like and share. Ngenani ku comment section guys. Li-comment lisize uMatsibaba. Bonke labo abalama confessions abalama secrets, please share your secrets lama confessions and lisende ku WhatsApp number yena leli ibonayo ku screen. Lithumele khonapho then mina sengibala sendidingele usizo. Ngiyabonga.